lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC haxa tweet kusuka Auckland Park eJoni. MK Party va xuneta ku ya ekhoto tanihiloko voti yo susa holobyenkulu wa KwaZulu-Natal exitulwini yi tsandza. Muchuchisi wa tiko Shamila Batoyi a tsinyiwa endzhaku ko ringeta ku lan'wa eka ntshamo wa Nkabinde. Kasi ka mitlangu Bafana va ri ntlangu wa xinghana na Ghana mundzuku i wa nkoka tanihiloko va lunghisela AFCON 2025. Pakani tlhela hlangana kambe ka mahungu ya Xitsonga ka SABC2 kasi ya haxa nakambe eka channel ya mahungu ya SABC lehaye hi vuhaxi bya DTT. Riperile holobyenkulu wa KwaZulu-Natal Tami Ntuli u pone voti yo lava ku n'wi susa exitulwini ePalamende ya Xifundzankulu. Vandla ra MK hi rona a ri lave leswaku Palamende ya Xifundzankulu yi votela ku susa Ntuli wa vandla ra IFP tanihi holobyenkulu wa KwaZulu-Natal. Ntuli u vekiwe exitulwini hi mfumo wa nhlengelo exikarhi ka vandla ra yena ra Inkatha, ANC, DA na NFP. A ku ri hansa hi Palamende ya Xifundzankulu xa KwaZulu-Natal namuntlha laha holobyenkulu Thamsanqa Ntuli a nga pona ku susa tanihi nhloko ya xifundzankulu. Lava va lava ku n'wi susa exitulwini i vandla ro kanetela Umkhonto we Sizwe Party leri a ri seketela hi vandla ra EFF. MKP va ri xikongomelonkulu xo lava ku susa Ntuli i matirhiselo yakwe ya mali ya vahakeli va xibalo leswi va kona endzhaku ka riendzo rakwe ro ya eNew York. Va tlhela va ku vurhangeri bya Ntuli i bya xiyimo xa le hansi naswona ku na nhlayo ya le henhla ya mpfumeleko wa mitirho eka vanhu. Va tlhela va ku Ntuli wa hluleka ku rhangisa swilaveko swa nkoka emahlweni. Ntuli a humeka eka vandla ra Inkatha Freedom Party u vekiwe ximfumo tanihi holobyenkulu wa vukhume eKwaZulu-Natal lembe ri nga hela hi Khotavuxika ehansi ka mfumo wa nhlengelo. Madam Speaker, the voting results are as follows: 40 members against the motion. No other votes recorded. Thank you. Thank you, honorable members. The motion has failed. Honorable Ntuli remains the premier. The house is adjourned. Kasi hi le tlhelo Ntuli u ri a nga kanakani ku u ta tama a ri eka xivandla xakwe. U tlhela a sola swinene matikhomelo ya vandla ra MKP u ri matikhomelo ya vona a ya tsakisi naswona a ya hlohlotela madzolonga ya rimbewu tanihileswi va nga susumeta xipikara hi nkarhi wa ntshamo. So it was not a new thing. It was absolutely creating chaos. What is unfortunate, what is painful, is what I saw, the GBV at its highest level. When the speaker was physically attacked, when was saying we are just consolidating for the 365 activism against gender-based violence. But we saw it happening today. Loko swa tetano muti wa tipolitiki Prof Ntsikelelo Breakfast u ri vurhangeri bya vandla ra MKP byi fanele ku byala vutihlamuleri eka matikhomelo yo biha hi swirho swa vandla. The motion of no confidence was a project gone wrong, and it's important to understand that in a democracy there are always winners and losers, and the losers, they have to accept when they've lost. That is also part of the democratic culture. You can't throw your toys around when things have not gone according to plan or your way and have the mentality of it's either my way or the highway. I think that is quite unfortunate. The behavior that was showcased by MK was very unnecessary. MKP va ri va ta yisa emahlweni va lwisana mbuyelo wa namuntlha. Mtshamaxitulu wa ntshamo wa Nkabinde muavanyisi Bess Nkabinde u tshinye nhloko ya NPA Shamila Batoyi endzhaku ka loko a ringete ku lan'wa a famba hambileswi a ri konanisiweni. Nkabinde u ve a hlundzuka ngopfu a byela Batoyi leswaku swiendlo swa yena a swi kombisi ku xixima ntshamo na hinkwavo lava nga le ku tirheni eka ntshamo lowuya. Ntshamo wa Nkabinde wu simeke hi president ku lavisisa murhangeri wa vuchuchisi eGauteng South Andrew Chauke loko a lulamerile ku fambisa hofisi liya. Chauke u mangaleriwe ka president hi yena Batoyi, kambe Batoyi a tikomba tikeriwa ku hlamula swivutiso loko a karhi a konanisiwa hi gqweta ra Chauke Thembeka Nkhaitobi. Nkhaitobi u kongomise swivutiso swa yena eka ku hikokwalaho ka yini Batoyi a teke xiboho xa leswaku maphorisa va xiyenge xa Cato Manor eKwaZulu-Natal va nga tengisiwi hambileswi a ku ri na vumbhoni byo khomeka
mayelana no dlawa ka vanhu hi xiyenge lexiya xa maphorisa. On the 8th of August 2019, Ms. Bulelwa Makeke forwarded the email of Mr. Danikas to you at 14 minutes past 9, correct? Yes, I see that. Yes. So you would therefore accept that this email was brought to your attention? Yes, I see that. Yes. Now, we can then see also that what we didn't have in the document that we gave you page 357 and 358 on Friday. But what Advocate van Rensburg has also been able to track is page 359. Can you see that? I do see that. Yes. Now, I don't want to read page 359 because it has a lot of expletives, but you would agree that it contains more abusive language from Major General Boysen directed at Mr. Danikas. Yes, I agree. Yes. Now, could you then explain yourself why a witness who is being threatened and intimidated and abused has reported it to you personally, you have not taken action to protect that witness? I can't recall what precisely happened at the time in 2019. I see that the email was forwarded to me as well as to Advocate Mzanyati and Advocate Matska, who was the in the NPS at the time. And I cannot recall what exactly happened at the time. And it will be speculative of me to try to answer that now. Hofisi ya President yi tivise leswaku xiviko xo sungula xa Commissioner Madlanga lexi nga ta huma hi Wavunharhu a xi nge paluxiwi emahlweni ka tiko. Hambiswiritano, President u ta paluxa ntsena xiviko xo hetelela. Commissioner Madlanga yi thole yena President ku lavisisa manyala na vukungundzwana exiphoriseni xa tiko. Hofisi ya President ringete ku hlamusela leswaku xiviko xo hetelela xa Khomixini ya Madlanga xi ta kota ku fikelela hi vanhu hinkwavo. Leswi swi ta endzhaku mahungu ya leswaku xiviko xa nkarhinyana a xi nge koti ku fikeleriwa hi mani na mani. Leswi swi pfuxe ku vulavula mayelana ni ku va erivaleni ka mfumo. The final report will be made available to the public. So the final report will be released to the public. The Commission will advise the President on areas that are of national security sensitivity and how those areas will need to be managed, but we will cross that bridge when we get to it. Hofisi ya President ringeta ku ya emahlweni yi nyika xivangelo xa xiboho xa yona xo va yi nga endli leswaku xiviko xa nkarhinyana vanhu va kota ku xi fikelela. The reasoning is quite simple to understand. Some of the witnesses that have come before the Commission are going to be called back again to continue with their evidence. Some had evidence located in certain specific areas, but not as broad as it was meant to be. So those witnesses are still going to be given a chance to return to the Commission and give that evidence. So it's not going to be helpful to then start chewing and debating on something that's half-baked. Ku nyika loku ka xivangelo swi endliwe ndzhaka vonelo ra leswaku xiboho xo tano xi nga ha kanetiwa hi ndlela ya nawu. Hambiswiritano, Hofisi ya President yi na vonelo ra leswaku sweswo a swi nga bohi. To litigate over an interim report while the entire exercise is still underway will really be frivolous and time-wasting, to be honest. Xiviko xa nkarhinyana xi languteriwe ku nyiketiwa Hofisi ya President hi Ravunharhu.
Ravi ra vantshwa ra ANC ku nga ANC Youth League yi le nhlengeletanini leyi nga ta hlawula varhangeri vantshwa. Nhlengeletano yi le Yunivhesiti ya Tafelkop kumbe Yunivhesiti ya Limpopo eTafelkop handle ka Polokwane. President wa Youth League Colin Malachi u langutile ku voteriwa a yisa mahlweni no rhangela vantshwa va African National Congress. Malachi u ri va langutile ku va nhlengeletano leyi ya masiku manharhu yi ta famba khwatsi. The 27th National Congress is therefore not the only platform to elect leadership, but a decisive moment to consolidate political line, renew the organizational capacity, and sharpen the program of action of the ANC Youth League. The outcomes of this Congress must position the Youth League as a stronger and more united and more effective force for radical social and economic change. The ANC Youth League calls for all delegates to conduct themselves with discipline, respect, revolutionary maturity, and we further call on the media to report fairly, accurately on the proceeding of the Congress. The 27th National Congress will proceed successfully, guided by the constitution of the ANC Youth League and the collective will of its members, and the historic responsibility to champion the struggle and aspiration of young people in South Africa. Isamahlweni mahongo ya SABC. Nandzu ehenhla ka wanuna huma eZimbabwe loyi a nga kumeka na ti-passport to tala na mali u yisiwe ka vamune hi khoto le Belfast eMpumalanga. Edward Xitayivzi u vula ku va a kumeka na kula 500 wa ti-passport na mali yo ringana 147 wa tirhandi. U hehliwa hi vukanganyisi naswona u vula ku va a ri endleleni ku ya bisa xigandlo hi coco eka ti-passport letiya. Xitayivzi u ta kombela bail kona hi vamune. Matshalatshala ya maphorisa lama humesaka mbuyelo lebyinene ku yimisa mimovha nkarhi na nkarhi laha maphorisa va endlaka musecho emapatwini lamakulu exifundzeninkulu xa Mpumalanga swi tikomba swi le ku siveleni ka migingiriko ya vugevenga. Edward Xitayivzi u khomiwe eka pfhumba ra maphorisa laha ku hehliwaka leswaku a ri na kwalomu ka R140 wa tirhandi ni kwalomu ka R580 wa ti-passport. Ku ehleketeleriwa leswaku a ri ndleleni yo ya hlangana ni munhu loyi a nga ta kandziyisa kumbe ku ba xitempu ka ti-passport leti swi nga ri nawini laha a ta n'wi hakela. As a security cluster, we are content with the amount of work that we have done so far. We have seen the police being able to stop numerous cars. Their stop and searches have led to several people being arrested at some of our ports of entries like your Mahamba border gate, Oshuk border gate, as well as Libombo border gate. But then we are also content, just like last week, there was someone who was arrested in possession of large sums of cash, as well as a number of passports that he was in possession of. So it clearly tells you that while people are moving up and down for the festive season, there are those who will take advantage of the situation, of the increased movement of people and vehicles. Due to the seriousness of the offense the accused is charged with, the state will oppose his release on bail because there is a likelihood for the accused to evade trial as he is a flight risk. Muse uri kufikela sweswi xifundzhankulu xi na 60 wa vanhu lava nga dlawa emagondzweni mpfhuka ku sungula N'wendzamhala. Ku nga nhlayo leyi nga tlakuka swinene loko ku pimanisiwa ni ya 43 ya lembe leri nga hundza hi nkarhi lowu fanaka. Maphorisa va ri va nghene hansi makhisimusi lama ku tisa vuhlayiseki bya vaakatiko. Namuntlha pfhumba ra vuhlayiseki a ri yisiwa eSprings evuxeni bya Joni. Xandla xa Commissioner wa maphorisa eGauteng, Major General Fred Kekana, u vika leswaku 18 wa vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri nawini va khomiwile nkarhi wa pfhumba leri. Vacheri van'wana vo hlaya va tshwele tinsimbi na vona endzhaku ka ku hleteleriwa ku chayela va dye xihoko. Major General Kekana u lemxe vaakatiko ku landzela milawu ya tiko nkarhi hinkwawo no tshama va hlayisekile makhisimusi lama tanihileswi vugevenga byi nyanyaka hi minkarhi yo fana na leyi. They were arrested at entry. At entry, by that time, we made 18 undocumented arrests. And you asked which nationality? It was Malawians, Mozambicans, Lesotho nationals, etc.
there at N12 and several taxi or road traffic related offenses for vehicles. And now here, it's massive. I think you saw from almost 5 kilometer long range of roadblock where vehicles are here. This one now we are at the road to Mpumalanga. Just within few kilometers here will be at Mpumalanga. That side it was entry, the route to Durban and Free State. This one of Mpumalanga in the Ekurhuleni district is massive. We managed to arrest 39 undocumented. We managed to arrest 19 drunken drivers, 7 for drugs, and the detectives in this area made a arrest and operation. They made 246 arrests, of which 33 of them were gender-based violence arrests. That is good. And at this roadblock, 2 minibus taxis were discontinued for being unroadworthy, for being moving coffins to our people who are their clients, and it's dangerous. Khoto ya Polokwane yi ta teka xiboho mundzuku mayelana xikombelo xa bail xa Shebe Mabena. Xiyimbeleri xa vuyimbeleri bya Likompo u hehliwa hi milandzu yo hlaya ku katsa ku ringeta ku dlaya no khoma xibalesa swi nga ri nawini. Vachuchisi na magqweta ya yena va hetile njhekanjhekisano laha vachuchisi va nga byela khoto leswaku Shebe a nga fanelangi ku nyikiwa bail. Gqweta ra Shebe u ri muhehliwa nga fanelangi ku voniwa nandzu loko khoto yi nga se gimeta ntengo. Lihlohonolo Shebe Chauke u khomiwe hi swihehlo swo balesela munhu a vaviseka eLadana ePolokwana hi Nhlangula. U tlhela a langutana na milandzu yin'wana yo ringeta ku dlaya kona exifundzeninkulu no va na xibamu lexi nga riki enawini ku katsa na yin'wana milandzu. Gqweta rakwe u ri muhehliwa u fanele ku kuma bail tanihileswi ku nga yena a hlayisaka murhandziwa wakwe loyi a nga biha emirini. Kambe khoto yi twe leswaku manana loyi se u tshunxekile eka vuyimani byakwe laha a nga kuma n'wana vhiki leri nga hundza. At the time of his arrest, he had only one minor child who was 8 years old, and his lifetime partner was also pregnant at that time. And during cross-examination, it was brought before this honorable court that there's a minor child who is born. Therefore, the issue of whether there's a minor child or not the minor child cannot be entertained by this court. Kambe vachuchisi va ala na xikombelo xakwe xa bail va ri a hi ro sungula Shebe a khomiwa, va ri muhehliwa u endle milandzu yo tala ya madzolonga a ri ehandle hi bail. According to the evidence of the investigating officer, one of the victims was shot with a licensed firearm, rendered comatose for 4 days, and as we speak, he is still in hospital, admitted for the treatment of the injuries sustained, caused allegedly by the bail applicant. The offence was committed while the bail applicant was out on bail on similar offences and other related offences. Warrant Officer Pelati Makula a nga pfumeli ku ndzawulo ya makhoto ta hlula ku fikela swilaveko swa Shebe swa swakudya. Gqweta ra muhehliwa u ri Shebe u lava ku tshama a karhi a kambela swa rihanyo tanihileswi a nga tshama eka nghozi ya movha. Hambiswiritano vachuchisi va ri muhehliwa ni magqweta yakwe va hlulekile ku nyika swivangelo swo twala swo muhehliwa a kuma bail. It is our view that there is nothing out of the ordinary insofar as this circumstance is concerned. Magistrata u ta nyika xiboho hi ta xikombelo xa bail vhiki leri taka hi Ravunharhu. Mali ya laha ka randi yi tile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 16.79 cents, pound 22.47, euro i 19.75, kasi kule tiko akela na Botswana i R1.18. Nkawu ya ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,319 a ounce, platinum i $1,784 a ounce, kasi nxavo wa oil mbisi i $60.66 mphongolo uri wun'we. Endzhaku ka marito ya mudzaberi Hugo Broos vhiki leri nga hela,
xiyimo xi tikomba xi tlhele eka ntolovelo eka camp ya Bafana Bafana. Captain ya xipano n'watipala Ronwen Williams u ri vatlangi va le ka moya wa kahle naswona va tiyimisele swinene ku kongoma eMorocco endzhaku ka ntlangu wa mundzuku. Siku ku nga se tlangiwa ntlangu wo lela wa xinghana na Ghana naswona masiku mambirhi va nga se kongoma eMorocco, mimoya a yi komba yi tsanile. Williams a nga hlamuselanga mhaka ku ri yini naswona swivutiso mayelana na mbulavulo wa Mudzaberi vhiki leri nga hundza a swi hlamuriwanga. Mbulavulo lowu a wu kongomisiwe eka mutlangi wa Orlando Pirates Mbekezeli Mbokazi na manager wa yena Basia Michels veri a ku ri wa xihlawuhlawu no hlawula rimbewu. We've had our own small little problems as a team, but I'm glad those things happened, especially inside the team going into the major tournament now. We had a chance to sit together, sort things out, try and fix the issues that we have as a team. Bruce u pfumeleriwe ku hlaya xitatimende ku basisa mhaka u ri a hlundzukile hi mhaka leswaku lava nga kusuhi na Mbokazi a va na mhaka na vumundzuku bya yena, kambe u ri mavulavulelo ya yena a nga ri xihlawuhlawu kumbe ku hlekula. I agree that my choice of words was not the right one, and I want to apologize for that. But I repeat, I never wanted to make a racist or sexist comment. I'm neither a racist or a sexist. Bruce u pfumelela na Williams leswaku a ku nga ri xikongomelo xo hlekula kumbe xihlawuhlawu, u ri a nga va a hlundzukise mhaka leswaku vatlangi va nkoka a va kona ecamp. Bafana Bafana va ta ombana Ghana mundzuku hi rivala ra mitlangu ra Dobsonville. Kasela wa ku ri mahungu ya namuntlha mundzuku mahungu ya Xivenda a ya nga vi kona hikwalaho ka vuhaxi bya wona ntlangu wa bolo exikarhi ka Bafana Bafana na Ghana. Hi ndlela ya ka mavhengele na mutirhikulori Itsitsi Baloyi endzhaku ka mavhengele. Ripereni. Mawonda Cancer ku sirhela nkarhi ra perile leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile ku languta timpfula ka tindhawu to tala ta tiko languta xifundzeninkulu xa Limpopo ku languta timpfula ti nga ta va ti ri kona ku ya xifundzeninkulu xa Northwest ku katsa na Gauteng ya xifundzeninkulu xa Mpumalanga ku katsa na KwaZulu-Natal na ku le xifundzeninkulu xa le Free State kasi ni le ka siku ra mundzuku kona timpfula ta halonto ku yisa emahlweni kambe chances ta va ti ri ehansi nyana loko hi languta xifundzeninkulu xa le Gauteng ku katsa na Northwest na le xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi loko hi ta xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ya nkulu xa le Free State katsa na xa le Eastern Cape na ti chances ta va ti ri ehenhla kasi leswaku swilemukiso swi tshamiseke yini kusuka eka vavemba maxelo hi languta eka siku ra mundzuku kona ku langutile mpfula ya tilo loko hi languta exifundzeninkulu xa le Free State ku katsa na xiphemu xa xifundzeninkulu xa le Eastern Cape kasi loko hi yakele eWestern Cape ku langutile ritswa hikokwalaho ka moya lowu nga ta vi u ri kona leswaku maxelo ma tshamiseke yini hi languta exifundzeninkulu hi ranga xifundzeninkulu xa Gauteng ku langutile maxelo ma kahle swinene loko hi languta ePitori ta verika 16 ku ya eka 30 hi languta Prospect ta verika 15 ku ya ka 28 kasi Springs yona ita verika lomuka 14 ku ya eka 28 hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo hi languta ndhawu ta le Giyani ka Malamulele ku ta va ku ri ni maxelo ma kahle langa ta va ku hisela nyana hi languta ku ri 18 ku ya ka 31 kasi languta Tzaneen yona ita verika 18 ku ya eka 29 le Phalale 19 ku ya eka 32 languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga kona nakona nga languta maxelo ma kahle swinene languta ta futhi Skukuza 19 ku ya ka 30 eMalahleni 14 ku ya ka 25 kasi Sekunda yona ta verika 14 ku ya ka 27 KwaZulu-Natal nga languta maxelo ma kahle nga ta ku ngena mpfula Vryheid 13 ku ya ka 34 u languta Durban ta verika 20 22 ku ya eka 32 languta Eastern Corner ku ta va ku ri ni mpfula ka ndhawu to hambanahambana East London 18 ku ya eka 30 Makhanda 15 ku ya eka 33 languta xifundzeninkulu xa le Western Cape u nga langutela maxelo ma kahle nga ta va ri ni timpfula ka ndhawu to hambana George 15 ku ya eka 26 kasi loko ta Cape Town yona yi ta verika 13 ku ya eka 26 xifundzeninkulu xa Northwest u nga langutela maxelo ma kahle Kimberley 1932 Appington 2336 kasi languta xifundzeninkulu xa Free State xona u nga langutela maxelo ma kahle nakona laha nga ta va ku nga na mpfula Bothaville 1731 kasi Kroonstad 1529 u languta xifundzeninkulu xa Northwest u nga langutela maxelo mo hisa loko languta ndhawu to Potchefstroom laha nga ta va ku ri ni mpfula ta verika 17 ku ya ka 28 Rustenburg 17 ku ya ka 29 kasi languta Mahikeng yona yi ta verika 16 ku ya eka 29 laha ku ri maxelo mikhamera wona ka madyambe namuntlha ra perile.